बांला बाय शॉर्ट के साइलेंट दा कैसा चाव यूट्यूब ओवर वो जिसे yang aku sana be dekho yang aku saya dia barana bus kampung tapi ini aku bawa dia tu bawa ang bayi bana kalau kan mungkin seperti Kumar Oh, kilan osian busai no kam kan orang hawo pas di kes thano rona hi ke toy phaila ha oro soilen thau thelang goi wai sabai gate bare hi ke boni bag rok je ri rok kha suruk tong goi sek na na ha sek na wai sabai soi roi la ha je bisi bodin koran sa bo 16 tarik enggak tahu bo jaga ama thabo ambasa toy phail nin busai tahu apa tong ambasa dohon nogor koto jail ni tahu aku tu sih kayak nin para kai ani parai ke jole ma kalau mau kila ini senora untuk mana court of the district and session judge Bola district kabo sini Uttam Kumar Jamatia bukan Kumar Jamatia jolema kami obo kila biasa bano ringka bo yak pisajak piloi korang jidan jabaromai tamahan tai korja ya sabe ki binu pleasure samon wo 2011 ai 2012 ni test yak pisa pege to bini obo to foto to notice ko ma phayo identify kya kila yes ni bar pro manjak yoklen ni bo ngso na abono angale yogi as in thanga samno tabe gesilamo I got tongo the homo bor jogajo khaimano as binu sake as bi sumitang jogajo ek khaya no ke khorok bosukla sini borok loba aina siba ya kise phaibo phaidinge phaijaka tong kosono ami kosto rotako gamagai sini tirpahani the DG police ni special branch ni SP just apam thing omoni je court and police cases je yakisane no khai tongo khayang ya hakono omake arrestment che awate evidence proof tongo sing saja kari nai je re-arrest ngai jail ngoni point tongo saja ai phaikya bini 7 year ba 10 year abokono taisa ngana kisu onsoko oke kisu songkok nan hane ukileng thing mohoring thing ama case notice phayanga rangsa ni bachawai nai police department ke promotion yang ke rangsa ni oro bahanyo ama hene khunaka voice recording point to kon ho nangnai oba high court thanga 3 lakh nangnai ka kon ko to ba boror bata ba murder case ba 1 lakh baise bel mamle to 3 lakh ba ada tanai bathalai no yo ko mana mala ko haya diba o khau yaw dai ngai tanai nangtang innocent no je rosa ushi nakho sangbai bu contract khadi leader tongo sing saudi brani TRPC no sisiya khana simbaro tong man ka kage thango babu kisimisa TRPC tau ding kha mane dane group cinema sang jesa sa thangni phaji sing tongai sakro phan sabung ngon sing ka tongai sini je mama no sang sing kharaksa khornoi kwa mo chobana ko yak tin phai sing ne chobana kamo tini oro phayo nang yo basang angaro tong nasinai tongo sing foto bhai ko ni process mote bono besikamo nai bono tini yakmani ko haipona abo nisam je law and order nang home tangi dile khai je bini document paper na je bo after surrender sanai khone yagobo bono je phyoga nangoni ba aga kalos nangka bini I card bo tongo even of photo bangno rimano je bo vocational training of travel fair director additional director SPSV arbung salia borok ba tongo yobong je vocational training painai a certificate demoni training paika certificate dekha au bai arrest kaiga moto tam tongo jaga bo omoki na nini ani hoda kung kola kung bara hoda na bagi tamnai amai oto sakti da amai arrest kai au jani kokhe diba na apti kono pahari bangle apti da oto satong je after surrender and after normal life then bona arrest kai awang strongly condemn kai ba and law and order borok se sabai osabo ke je usi umo bo inform kai nango
कालेक्सन खालामनांगौ एबं खम बबा तांनि डिले खालामतां लेर borok ma smawa he oma hai mang khlai tang ko sing to asugui tang ya sing to hai ayu khayo ta khlai thanai sini je boi nang gari man mai ala nang achu ya yes khlai na chu nang mano man nang romui mano nang gari mai ya masa ya man nang yawo nang achu di nang tering le samti chukti khais to bole ekdom dujon khon khaidi yang mang ma hna ni yes sumsigo himen ta boroi egansa abo khesimse yogi ama VIP minus lo pasang saya dah jemput nang kari nako. Kau ni sebelah nang delay klai. Why you are delay? So withdraw all cases, pending cases. Apa sanda?